naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Oy, kwasit. Ha? Ingka man iwayway tinuang ko. Saan akwasi tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo ah. Ibabaon kang harod, kajong. Ingka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag no itad mo kanyak tinwang mo, taiso. Ha? Uray siyak akanayon ti mangiwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamat tinuang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Ha? Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti saratanwang mo asipatam. Pigsaam tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti day akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isunti mangiwayway. Ay, amom lang arudan ako asay. Ibaon mo pa'y laang. Kunak no nalakang ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ana ibaon? Nagagat ka numot kat dahi ataw. Anya nagagat? Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, ina na jay mangibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na, nga dakukwasit na. Nagdakkel kit din arepeti kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apag sungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, Da nagyulakid din aya nanang. Napigsatoy anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apay pumanaw ka manan. Aldawon nanang, inak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado ti atiwan na alimpyo a tao. Nang rona no sadot. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ijay balay may kayat ko Ha? Ngam nuyawid mo ijay balay yo. Ay, naglalaing amon ngay. Apay ka di akanayo na di nakpatpatyan si kakwasit. Kasan wapatyan ka? Katsan mat nga umno ti ibagbagam. Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Ha? Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang kay ti piso. No isalog mo daytoy kayok di tababa. Ha? Day tapisom at ibaon mo amang isalog di takinayom? Ha? Hey, nuang akalak yan. Hey. Sinalpak day takwasit. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anyat imbaga ti doktor na. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag amarigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasimot ti kabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo ti kadwa na ang mga sikasukon ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti empleyado no da kabagyan da mabalin nga alaan akadwa ti kabsat mo. Huwan, mama. Imbag dyan da kadwa na ang mga sikasukon ko na. Nabayagan asagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana, nakapsot mo tan. Huwan nga rod. Malagip ko pa idi ubing kami. No agulaw iji pagadalan. Pagawidan da.
Naimbaglakit din ta nasingpot ka kani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi panagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kayat mo kadi, taipanda kalaangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji Hawaii. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan da dayjay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada dayjay. Malagip ko. Tanap na pantayo idi ubing kami pa'y kinimanong. Wen, asidag dito syudad da ijay. Manmano tilugan amapan ijay. Iso apresko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yun tilugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay. Agyan ako ni ijay. Sana bale, takanayon da ka asarungkaran. Wen, mama. O sige, urayon tayo nga rodya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, Kwasit, apay akit kita am dayta nagpanawan na dakkel abalay, ha? Kuwasit manon? Dakas ka de, no kita ak ti dakkel abalay. Uray agan ano ka? Saan kanto amaadaan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat? Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasanaw, kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagainap mo siguro. No, tiluko na tuyan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sanak akwasit. Kasurun mo ket no ibagak akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man ngagngirsi-ngirsi? No. Tanagmadit na kitaan? Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon, ah. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Umayon tipigon! Hoy! Salbag ka, kwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agnirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapu iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo mabalin nga isardeng ko tag sigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti ibagbagam akwasay. Iti kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya ngay ti gagaran na, taapay nga aday jay. Panggap na nga ta ti agtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Amangan no adda panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Ah, pag ko na amat, ay saan nga agtatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay ulitag, saan nga agtatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag ngawan agigan. Direhas, kan nakakandadaw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sanak matanap na pananang. Asino tinang ibagaan na panak? Nagsabat kami kan ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban anakita na anapan kay Jay. Ije kalsada ti ayan ko, nanang. Sana kanapan iti inaladan? Anya kumangay ti alaok ijay.
nakarikap matilandok agay. Day tatimbagak ka ni Kapitra. Tapno di da kapagatapan. May mayat no saan kan amap mapanijay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, apay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang day taabalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day taabalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo ka di akaduan ti anak ko ija vacation house ija away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan di ti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadilang nga agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Iso ti umay mangyag iti masapsapol yo ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigyan ijay. Saan nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Eh, Awan mo tinakit kita mi, di mapan kami ijay. Dalugan na nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ay, umasidugak man kit di. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yo ka din ti dakkel a balay? Naimbag bigat mo, kapsat. Siyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakid di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi Arcadio? Wen, sir. Italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di atang danan ka at tumulong nga agdalos iti unag? Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ijay, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wen iha, ngam sa anak ang mabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlaan nga dagos. Wan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masiguradok akayat mo ijay, ta presko ti malangab mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natang amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Iso nga rod ang napanunot ko, nga ijay kapay lang nga agkihan, iha. Mama, ladingitak no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yon, sir. Madlaw ko ngamin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kantimulong ka pa nagdalos iti unag. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurukak. Ado nga rin timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Abdamay sa ajak kayat, no ibaunnak. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man amukan kwa na, sir. Makitam to day jay ataaw. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agngirse. Kat makita tinangisit agugut na. Kan rumwar ti atidog ang ipan na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka? Para dalos dito arubayan ti balay? Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya?
Agsweldo ak iti binulan, sir? Wen tapno adda kadwa damanang Elisa ken ading ko ditoy. Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, wasit, kapanam. Eh? Agturong kan samat di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak mapanak ijay. Sino tinang bilin ken ka nga ingka agtakaw, Anya pa'y dagiti sumaruno mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay italawas napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hoy, papanam kwasit. Agturong kan samat di tadakkel a balay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak mapanak. Sino tinang bilin ken ka nga ingka agtakaw, ha? Ha? Saanak mapanagtakaw? Si kakit di aglang kang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunaamet nga aglang ak agtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas kala agtatakaw. Iswasan kang agngir-ngirsi. Intun kwan. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam nga aglang ak agtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagam at mapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akas iti balay tayo iti syudad, apuro pasdek amin nga aglawlaw na. Wen mama, dito'y nalamiis kaglawlaw. Saan akas ijay syudad nagpudot. Magustom ka di dito'y iha? Wen mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Ay, masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito'y. Wen mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalawmaw, kan kanayon ti umur ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day ta adda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak itaabigat ditoy. Sika ka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyamanak ma'am. Manong Arcadio. Di mo ka di kayat kagyan dito Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan? Maturugak ditoy, ma'am? Wan ko mamanong. Tapno adda ka duwami alalaki dito Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay, nanang. Para bantay, tawan kano kadwada alalaki. Saan ka nga ron nga ginawed? Saan nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro taitalaang agkabalay kayo. Sa maysa, may maysa maalalaki ijay. Idintaw tadwada a babae ijay. Apay ngay, ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko kas kalaubing agpaiso. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay?
Ay, agsingsing pat, kan agagagat kay jadakkel abalay, Nagasat ka, tasika ti inala da akadwada ijay. Ay nanang, agsingsing pat, kan agagatak, tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo? Wan man manong, mayat dito'y tapresko, mayat ti angin na, pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabit lang, Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman manong. Ay, ma'am, madamag kuman gayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaaduan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho, ijay. Kayat kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wen manong, adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat nateng kan prutas. Ha? Adda sakit yo? Apa yan naglaat ka manong? Kaasi kamat nga rod no adda sakit mo, ma'am. Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag ngaminan daytoy. Agas laangan ti mang bibiyag kanyak. Panawan siguron, tapno aginanaa. Kasla na patag tinagsaritaan nyo ka ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masiknan launay manang. Oray kasla ubing nga agpampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanyak, dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko? Sa bagay, nukit kita kat nasayahat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayahat mo ti panagdalos na. Kasla gunggunay, kan agsasao nga ubing ngam nasingpet. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kasya a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nangi sakit mo ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anya ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, tao mo nagtayjay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanin manong, tulungan naglaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man manong. Kasla matumbak. Inakagtugaw iunag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo. Sige, umunag tayo. Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom. Ay, dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakitak ang nataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Ti agas, ma'am. Ay, daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamak kan ni ma'am. Ato'y ti agas. Agya man. Ato'y mati danom, ma'am. Ay. Agya man. Sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalinak a panawan, manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakitak ang nakalukat tigig tidakkel abalay. Ngam sisikarudan sa ti babaeng adayjay. Anya? Nakalukat ko nam? Nanang? Una raw, ngam ti pagsidda awak. Jay babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kadyong akwasay. Anya?
Uri asino adisin ti a babae. Di nalakid di kayat ti makisin na labay kini Kajong. Nakitak nga raw, siksikutan pa'y ni Kajong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae nanang? Saan ko ida nga inasidgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalabay itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumikumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak ko, mamat. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tantoy ton maminsan mama. Wan, iho. Bigatak ton nga gawid. Malam nga minan. Adamat imunag ako tiyay itidakkel abalay. Ay, kitaak man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taulag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini Kajong anapudaw a babae. At damanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sa balin sa daytoya na. Nakitam ka din ti ibagbagak anapudaw a babae asin na labay ni Kajong. Saan pa'y nanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kan kuana. Simangpit anak kakutsay. Ay, padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunan mga damanin mangsalsalabay a sabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langan na ti disente. Ngam no ni Kajaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kajong akwasit adinak tupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka amartapan na ka. Saan na pang imbaga? Ngam imbagam anakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, no saan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka itidakkel abalay. Ay, imbag ano pastrakan da ka. Kat kanayon anak karikap tigay alandam. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimit lang ti inalak alalaki kadwayaw ditoy? Nasingpat manong, nagagitpay. Amom ka di, idi naulawak. Nataranta ng tulong kanya. Sa anak nga rin nagkamalian ng alakan ko na? Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Ididamo ngay may kami kani Manang Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak. Angam ko na managtulong ka no ti taga-away. Kasta gaya Manong. Maay-ayo akan ko na. Itaman pa yung ibagam nga dapa kay aywam alalaki ading ko. Ni Manong man. Dakas ka di? Nasingpat ni Arcadio. Nay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anakitak ti anak mo ani Kajong ijay. Inalada ka dwaday jay. Kasla katulong kan gwardya sa kanaw. Gwardya? Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamot tikas iti anak mao. Kapay, anya ti problema iti anak kao. Nasingpat kan nagagat ti anak kao. Sa bagay, datayo nga inna. Uray adda diferensya ti anak tayaw. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Aywan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadot kan balaw.
Nasa ni Flora, nga inalada ka ni kayong akas hardinero ken gwardya ijay dakkel a balay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno at damot trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man ijay dakkel a balay. Ibagak asyak ti sumukat kini kajong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini kajong akurang-kurang. Ket armek to ti ibagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw. Ipakitam analalaing ka ngem ni kajong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw, anak kaw. Saan akas kini kajong akurang-kurang. Ket armak to ti bagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing ka ngem ni kajong. Iti anyaman nga gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel a balay? Dayta ita ti isa ganak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kin ni Arcadjaw. No kasano anakastrek iti dakkel a balay. Ta isumot ti aramidem. Anya ka di dagit na insangpet mo, Manong Arcadjo? Presko a prutas kanat natang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Ta iso ti isaganak aparakan ka, ma'am? Nagsingpet ka kit din, Manong Arcadjo. Nangisangpet ka pa'y kadagit na. Kaya't ko nga main, asaan kan ang maulaw pa'y? Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arcadjo. Aglading itaklakit di, no adadakas ang mapasamak kan ka, ma'am. Apay, kit di nakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idi nagulaw ka. Nalidayak. Iso nga inyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman ako unay kan ka, Manong Arcadjo. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag ka unay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito irwar ti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abus mo. Anya ka diti ibagam iti bus ko. Apay adamagam, ti bus mo ti pangibagak luko. Inakpay damagan kan ni ma'am, no kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pa'y. Una, no kaya't nakasarita ti kas iti panagruprupam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak ti bus mo. Kugtarang ka. Padasamot a pagaramidan iti dakas ti bus ko. Makita mo ti saan mo anakit kita. Naa? Timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibagana kan ka. No anyaman ti ibagana, pastra kam tadan ka. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutila ibagbagana kan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadjo? Di nak mapagaramidan iti dakas, tadak diti unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga umunag. Sige, Manong Arcadjo. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya.
Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin buskan ka. Ipakitakan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom. Umunag tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon? Numalpas mo nga ibagat ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamom no agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ijay dakkel abalay? Ay, jak amaw kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ijay dakkel abalay. Saan kumat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kaslang amin imposible. Akinayat na ni kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot no kayat dati anak ko nga agtrabaho kadakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Ada ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gat-gatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-itid da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Angie ti presko a prutas. Kasta aya. Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Angie. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Angie. Kasta aya. Sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay, mama. Adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay, akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla ka no asawa, ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di, mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayaw ka no ka ni Arcadio. Kaslaman, napatag-unay ni Arcadio kan kwa na? Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tay ka di pabusuyan, no niya ti pagragsakan na, mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adataning tibiyag di kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken itala nakita arimanyag ti rupa na, mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kas day a klase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka diti maipaikukan ka, mano? Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo? Hardinero? Adamot na hardinero ni Manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit Akajong? Saan mo't akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaubing agsasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagrebangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsaritakan ka. Adakan ka, Manong. Narigat mat na ibagak asaan. Agyaman ak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak tumanin.
Asino ka di tinakitak anang salabay kan kuana? Kunada mahit, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Ang mga nutikabsat na tinakita manang salabay kan kwa nanang. Disentimot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawaam nga ruda anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Ngam, sikreto tala ang adwa daytoy. Arkadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Sana ka may kari, manang? Makitak lang ang naragsak ni ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti pa nangasikasom kan kuana? Ay, saan mong ibagbaga Takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan manang? Sanap ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, numaamuan na tirik na kankwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arkadio? Apay ko maakagurak. Kat awan mo't basol na kanyak, manang. Dinamag ko nga may no napatig ka kinkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin, tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arkadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak karit naak itikas jay apanangipatan. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit, uray saan na nga ibaga apatpat ganak. Mariknak kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga? Takunana, asaan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali mati panirigak iti biyang. Timang pili iti ayatan. Saan amay ibasari iti adal. Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasi jay, ma'am. Kaya't ko ang naragsak ni Arkadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyang, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya? Arkadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga Anya ka di day jay, manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta na pudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di day tama, nang. Uy, padasak nga ipalapal ti ayat ko. Barang no may salat. Amumot asawon day tanya. Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka no. Mabainak mat ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Kayat mo ka di ang maunaan na ka. Ay, jak laki di palubaws. Aday dyan nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Nya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumiy-kumak kadag iti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. No detag ka matigagaram. Ay, agawid kan. Ilukat mo, kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa. No kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidag. Lukatam kunak nay.
Inakpay damagan ni ma'am, no kaya't nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie, makita makaraman ka kanya. Ma'am, anda di tarwar ni Esteban, saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam nasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag, taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga ron, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay o italawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga ron, ma'am. Tainak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan. Tadanggak no anya ti ibaga na. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sa mata pagdatunan, ma'am. Saan nakapaisagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminom mo't basit Sana kasken ka nga awan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom ti arak? Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak? Limpyo akmat. Saan akmat asadot? Tisadot, tisaan alimpyo. Tita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawa taon. Anya ka diti gagara, Manong. Kaya't ko kumangayabrasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong. Ay ayatan ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusek ti bitwen, taubunak nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kaya't ko nga ibaga itatana sa papay. Lipate mo dayta marikriknam. Ha? Kaya't ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Naingal ka, gapo iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, sana na maulit. Ikanak kumapay iti may sagundaway. Ladingitak, ngam addan ay ayata. Ay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Itata kasarsarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulo. Apay ang napudot. Ay, agawid ka. Tayong kagdigaws. Saan ka mang rabrabak? Amumayamot ti mang rabak. Mangluko ata iso. Sasawam. Kwasit. Di ta ka man laingan. Naggapukan samot iti dakkel abalay. Anya nga iti mayat amadamag. Binasted nakmat ti sinalbag a babae nanang. Adda kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko na. Sino nga tati kunana nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko dahi akwasit? Amangan no subsubukan na kalaang ti babae. Kasta nga tananang.
Di nakayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Dayta ti bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mo't nga rod amabalin nga ikatak nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun, apay nga agpupudot ang nagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No kumamaikariakan ka, siya kumati mangaramkan ka. Napudno ka kadi iti ibagbagang? Iti amin na pusok, ma'am. Ay ayatan ka. Gaputa sa anak ang maikari. Italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintagan ti tunggal may sangagragsak. Baknang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikariak ka di kan ka, ma'am. Amo ti apaw, ti kinapudnaw, ti panagayat ko kan ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang. Isulaang tinakarik na ak iti kastoy. Kan may sa kayat ko anaragsak ni Arcadio. Nanapudno kanya. Ayatan na nga uray amuna ti kasasaad ko. Ayun panagkunakat napudnukan ka ni Arcadio, ma'am. Kat no talaga napudno. Kidawak nga kalay sa kamin. Ay sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanon nga no saan ang nakasagana ni Arcadio? Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat lang maitugot no anyaman ti mapasama kanya. Nagawid ka matbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amom. Uray siyak nga ron, nanang. Diyak ninamnama amakayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Unanang, ket isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo, idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaag, saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amangan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ating ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba ka. Anya da ita, ating ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amuna ka din ti kasasad mo. Wen manong, imbaga. Kahit kung nga ibaga, adi ka ko mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan laang nga ayat ti mariknak ni Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan? Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abihang. Kaya't ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya, ipulang ti bukod mo, abiyag? Anya ka din ti sasawam, ading ko? Amukon nga dataning ti biyag ko, manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di itian niya ti pagsaritaan ta. Maipapan ka da kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Sir? Ngam, agurnungak pa'y para iti kalay sa may. Kidawa ka di mo saksaktan tarik na, wen.
Amumatan ti kasasa ti kabsat ko. Sir, Nangruna no saktan to tirik na na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor at aning na. Sir? Amok ngayong pudnunan. Uh, Iso akid dawag adi mo saksaktan tirik na na, wen? Itikas ta kasasaad na. Masapul nga road ang naragsak. Itinabat-bati pa yung aldaw na itilubong. Agayan ay atandaan chikan Arcadio, mama. Napudno nga tamat na dahil nga Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na ti kabsat mo. Kinasaritak, mama. Madlaw ko anapudno, Mike. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan ti makaamo iti magastos iti kasarda. Uwe na, mama. Iti kasta, daitan ti regalo ta. Noan niya ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamo amang iset iti amin. Kapinanong ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka day. Di na magkulaang tada ka ngamin di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kaslang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapinanuyo ka day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita kan ni ma'am. Wan, imay dito. Kayat na ti sumrek mo tahar din iraw. Nalalaing ani Esteban, talimpyo ataaw. Saan akas kinikadyo nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na? Di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas sardinero. Apay adi na kinayat ti anak kaw, kat nalaing mal? Kabaulan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie? Nga oray mabalo ka, Dagos? Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kumaati mapasamak daw ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kumaan naragsak ta. Kat na naman ta ti sam-8 ti ayan-ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? Numapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atub ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo? Isungarod nga imbagak. At ti agdama ti panunutan ta. Saan kat ati naliday taw ang mapasamak. Adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, kabila ang iha. Makumikom lang tayo iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha. Basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam, iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman na kunay kada kayo. Kasta ti panangipatagmikan ka, iha. Agyaman na kunay, Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama ken Manong iti kasarta? Ha? Regalo kunam? Saanak pa anak kaurnong iti aramatan ta? Da Mama ken Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha?
Saan ka di akababain? Adamanong mo kan mamamti makaamu iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anang ipaay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasartan. Kababain da ito'y Angie? Isudakit din ti aggasto? Saan kang agbabain? Tay ko nakon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie? Siyak ti lalaki. Da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kababain da ito'y Angie. Isudakit din ti aggastaw? Saan kang agbabain, Arcadio? Tay ko nakon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie? Siyak ti lalaki. Da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa arigalo? Kunada arigalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasayaat kayo unay. Isu siguro, abinbindisyonan na kayo ti apaw. Gapo iti kinasayaat yo. Uray si kamat, Arcadio. Nasayaat ka. Isu asika ti pinilik nga inayat. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, Hani? Kaya't nakadi nga ipasyar ije balayo, Hani? Basit laang ti balay may? San akas dito'y balayo adakkel? Uray basit ti balay. No nasaya at lakit di at tao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang mat-adya basit. Ala, intang arudan. Nagpaala kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dagiti paboritok dagiti yani. O sige, intang arudan ije balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyamanak no umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asidaglaang mat ditoy. Inak mat mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan may, ma'am. Di da ko maawagan iti ma'am, nanang. Angelatan. Imbag mata kinayat mo ti anak ko, Angie. Nasingpet kan nagagat ni anak yun, nanang. Saan ko apagbabaw yan ti pan nakirelasyon ko ken kwa na. Ay, agyaman akmat no kasta balasang kao. Ti ammo may katsan kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na, nagsaya at kalakit din balasang kao. Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Angie. Kas kala anghel. Nagsingpet ka ngamen. Una yan, nanang. Ay, intayon to iti syudad, nanang. Intayo mangala iti papeles mikin ni Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamo iti amin, nanang. Imbag man, takinayat jay amo ni Kajaw ti imay ijay balayaw. Ay na, nasingpet ta talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha?
Husto ka day tinangag ka. Agbalen amanugang kunamsamag. Wen kaka. Dandanen ti kalaysada. Isagsagana da nga rudan. Agtagtagainop ka at ngatal daw. Kasano kumaakayat dati anak mo kat kasjay mo? Anya akas jay mo ti kayat mo asawan. Binasted nanto pa'y tilimpyo nga anak ko. Jay tulakot anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga ron ti anak mo ano kasta. Ang pudnaw ti bagbagak. Pudno nga tati imbaga ni Flora. Nga agayan ayat kanundaan di kan kajaw. Mamat pa, ti ka matitibag. Baga da dya, bakit? Di naktupay kayat. Di tukid din kwasi ta kajaw. Day tamat nga raw ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti day dya babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan napan ijay balay da kajong. Anya? Napan ni Angie ijay balay da kajong? Un nga raw, nakitak akadwa da jay katulong ni Angie. Sinalbag. Agpay sunsakit di Apay ngay anapan da ijay balay da kajong? Saan nga ta anapan dalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tatingamin singasing ko, kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar kan reception. Sikala ta, madam. Ngam adam baboy ka. Paparti tayo mat ditoy. Tapno adamat maangay apadaya ditoy lugar may. Di na kun awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laangan ti awag tay ti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Sikala ta, abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Wen abalayan. Ada ngamin baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad. Ditoy dan ang makidaya. Wen abalayan. Ado nga minti kakabagyak asaan ang makapan ni jay syudad. Imbag ta nasabat ka ditoy, Petra. Anya ka diti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mau. Awisan kayo kumanga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte daytoy a bulan. Makidaya? Anya ka di nga okasyon? Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception ni jay syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya? Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo? Kinayat ni Anjay ti anak mo? Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may nga ayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jay laang ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang oray no kasta. Awisan ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat, inton agpadaya da ka diyong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan. Na-acceptar mo ka din nga inatiw na ka ni Kajong. Anya ba ngay? Agkalaysada matan. Awan mabalin ko. Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka di ti plan-plan wam nga ramitan. Jak pa mo. Ngam ipakita kini Kajong adi nakpayla inartapan. Iti anya awagas ti panangipanaknak mo analalaing ka ngam isaw? Day ti planwek, nanang. Ay nanak ko. Lipato mo unta inawis na tamuti inana. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw anak karagragsak da Kajong kanti asawa na. Un nga rod, nanang. Anya nga tati adda kini Kajong awan kanyak. Apaya binastignak ni Anjay. Ay katisuda siguro at inaituding iti tunggal maysa.
Sino nga tamo tinaituring para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta akadyo nga. Bus na, nagbalinkit day nga asawa na. Ay, kaano, kan kasanuak nga tamay, makaasawa. Ay, katamangan nupadang betlaang agtaltalo natin matumpo nga. Saan na? Mangsapulak itikas kini Anjay. Anjay, ipanakal kumat kumaa. Ay, naanak ka. Nagsaya atan ngay no makatumpong ka itikas kin ni Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taksi a pagbiyahe na. Mayat nga agpaisoday ta, mama. Adan makuna apag sapulan na. Mayat a talaga. No kayat dati mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat dati mapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamot gayam ko di driving school amang isurugan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da itoy. Isu nga namnamaak nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita harden. Nabayag ka din? Wan, sir. Danda ni nagdayjayan, Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. Kasi amalpas nga aglinis ijay. Iso tagtimpla iti gatas ni Angie? Imbaga ni Ma'am Anjay, asaan nan nga itimplaan yung agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir? Nagasat nga rod ni Angie no kasta, tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing asikasun ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut da ita relasyon. Wan nga rod, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikat ti mangad da nga ni. Sikat ti agadal. Saan kat asya? Kaya't kung adda akanayon iti sibay mo. Amangan no maulaw ka manen. Adamat ni Manang Elisa kadwa. Mayat nga agpaysuno amom tagmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat ta papanan. Sige, no day tati kayat mo, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam a taksi. Di mo ka di kayat, hani? Apaya ka na yun na makitak arumwarte anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo din na magkankwana kaka. Adayuak nga main. Pasaray makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnana iti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kadwa ni Anjay no kasjay arumwar. Agmay may samag. Damagag to no makapanak ijabalay da. Ibagamtuman mo't kanyak no apay? Apay ka di akasla ka na yun na sipsiputam ti anak kaw. Ngamjay anak mau, nakitak amakiin inom kadagiti sanggar alalaki jay tsanggay. Nay, imbagta na sabat ka anak kaw. Adda ka di bagam nanang? Dinamag ngamin kanyak ni Kapetra, no apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan yu idan nga italtalak nanang? Agad adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Kasta ka di anak, ay imbagman. Ay, ada ka di inaramat mo anagadal. Binayadan dan nanang. Isu nga impasnak ko, takababain mo't. Kat, amom ka din ti agmanehaw anak. Nanang, anda pa yung lisensya ka kas driver? Nagbiitay na anak ko. Kaano lang di pa nag-asawa yaw. Ita, amo maunti agmanehaw. Nga rod nanang. Ay na,
Diferensyal at tamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbagbagwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigatan na kani. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Mayon! Agdiritso aki jayang tilugan! Ani, patibkaram ti pakinakam mo. Lumaban ka. Apay ang pastoy, honey. Ay, saan ka sumukaw? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da itoy? Manong, adda kami kan ni Angie dito sa ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, tanaka-dextrose kan naka-oxygen. Inakpay kitaan. Hawan ngamin signali siya unag, isuari muarak. O sige nga rod. Asino ka diti kinasaw iti cellphone, iho? Matartakan takamat. Ni Arcadio, mama. Adada ka na di ospital. Ay, Diyos ko, kumusta ka no ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na, mama. Intan ni di ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan, naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kun ti Dr. Barok. Babaan iti resulta ti laboratory, aginaw kanu ni Anjay, iso anaulaw. Ay, kunaklakit din niya itayan. Ang kabaalan na nga ti agsikog. Napigsa ti pakinakam now, mama. Kabaalan na ka no? Ang mga numarigatan nga aganak. Deta nga rutim bagakan kwa na, mama. Oh, sige, tamapanak iti ayan na. Sige, mama. Tayo nakpay gumatang iti kayat na akanan. Adaawit ko, Barok. Ala, mapantan iti ayan na. Kumusta kan, iha? Pinagdanagnak iti husto. Apay ko maamadanagan kayo, mama. Kastigayam ti aginaw. Ammom nga aginaw ka? Saan ko kung mga ibaga kada kayo? Tapno surprise. Naulawak mat ngamin. Nadili ti binulan ko. Iso nga amok, mama. Ay, pilya ka talaga. Kabaalam ka diti agsikog, iha. Kabailak, mama. Masapul nga daibatik akasukat ko. Noan yaman ti mapasama kanya. Saan ka kumang agsao iti kasta? Mama, uray saan tayo akayat? Di tayo ko mapagladingitan dagiti na ito yang amapasama. Adan to na pukog. Madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into naganak. Bilibak mat iti kabsat ko, mama. Amo na ngagpagganti biyag na. Ngam si tutured na nangawat. Iso nga rod ang madanaga nakiti mabali na mapasamak, iho. Ura siya, mama. Sigurado ang marigatan ngagsikog. Nang runa no madanon ti panaganak na. Adan to pa'y dagiti nasalunat nga ganak. Marigatan da pa'y. Kasanon tulaangan ni Angie. Intundumtang ti panagpas ngay na. Nakurang asyam abulan ti urayan tayo. Taginaw maten. Basapol apatib ka rin tayo ti pakinakam tayo. May papan iti dayto abanag. Dayta ti bilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo ka nun ti agawid, kung ti doktor. Apay nga rin analiday kan. Kung ngamin ti doktor, amasapol ka no ti anad, gapo iti kasasaad mo. Amin kayo lakit din, kat madanagan. Tuladin dak ka di. Gapo iti panagayat ko kada kayo.
Kayat ko ang makaibati ak iti pakalaglagi pa nyo kanya. Ha? Pangaasim kumamot Tasaan kang agsaoy di gasta? Saan tayo kumangagbalin ang managing bubukod? Doon niya ti mapasamak. Awatan tayo latan asi pupuso. Sapay kuma. Takaskan katikinatib karti puspuso me. Ti panangawat kadag iti paspasamak. Timang palagan itirik na. Ngam no saan mo nga awatan dagiti pasamak. Marigatan kalakit di nga agad jas. Para kanyak, na isang sangayan ka. Si kalangarudan ti adda iti kasta kasasaad. Si kapay tinatibkar. Agsipod ta inawat ko ti mabalin ang mapasamak. Tano ag sanuungak iti suling agladingit. Ad-adda ang maidalita. Nay, si kamot gayam Flora. Na-ospital kanumot ti banugang mo. Naulaw, taginaw nga men. Nakapsot siguro ti bagina nga aginaw. Aginaw lang, maospitalan. At dagayam sakit na. Hangam, dayawag kit diya, tauray at da sakit na. Kayat na pailang nga isaragat ti salon at na, para iti agbalen nga anak na. At da sakit na. Imbag tadi nalinapdan ti panagsikog na, no at daghayam sakit na. Dayta ti pagkitam anasaya at nga asawa. Kaya't nagada ibati na iti asawa na, no adda man bilang mapasamak ken kuana. Ay, saan ka maawatan? Anya ti kayat mo asawang? Maawatam to, no mapasamak ti ibagbagak ang mapasamak. Ho! 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 San ka nagtaray, Anwang? Ay, nakigtot itilugan na nagsartan ka nagbusina. Pasensyakan, Manong Esteban. Nagtaray mo't ng tinwang mo, edi nagsardang tilugan ka. Si kaamit gayam dayta, sinalbag ka. Imbag ta di nakintaray tinwang ka. Oh, akin lugan dayta in manihom. Saan anaruam tinwang mo ang makangag iti busina tilugan? Isu nakigtaut. Amumunti ag manihom? Nasursurok mo't Ay, papanam ka day. Apay nga ukod mo tinwang mau. Inak kumailugan ni nanang iti pasagad. Saan nga na makapagna? Ipan ko kumay di ospital. Ano ni nanang mau? Naigalis, ket natulid. Nadangran sa amot ti patong na. Sana makapagna. Sige, hintay di ayan ti madanon tilugan. Tulungan ta ni nanang mau, tay pantay di ospital. Agpaiso ka di. Awan nga min kwartak apangarkilak iti tricycle. Ala, intan, ang mga nuadadakas pa'y ang mapasamak ka ni nanang mau. Sige nana, agsimpa kayo ni tilugan, taipanda kayo di ospital. Itulod na kami ay baraw. Ay imbagman tayo may kadito'y pakadanunan tilugan. Amangan nga may numarigatan kayong aglugan iti pasagad. Nungay bigla nga agtaray tinwang amang iguyod iti pasagad. Ay, agyaman kami baraw. Nagsaya at kagayam. Kasta ti rumbang ka datayong agkakaaruba, nana. Datayo ti agtitinulaw. Kastan tumot ti aramidan mi baraw. Nung amin daduma kat addama di agalad may. Nalaing kami nga umapal. Ay na, suray baraw. Numaminsan, awan na saya at nga itdan ti apal, nana. Ti apal, kat pagsakitan na laang tinakam. Kanayon mo ti overtime mo ngagpasada iti taksay. Naladaw ka asimang pet iti rabi Dakelan ti tiyan ni Anjay. Umadani pa iti kasangay na. Kabulanan na ngagpaiso into numay abulan. Kasangay na pa'y gayam. Isu nga aggagawaak. Tapno isa ganaak ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basitan asan nga imataki ti marikrik nana. Ngun nga ron manang. Sapay kuma. Tatuloy-tuloy akasta.
Masapol ang magna. Tapno mawatwat. Kat saan ang marigatan nga ganak? Inak awisan, takadwak amag na. Ay, itimpla pa iti gatas na. Maiparit mo't ngamin kan kwa na ti kapay. Inayadan tala ang timag na. Kalpasan na. Agsubli tayo jay balay. Tainak manan agpasada. Kabailak ti magna nga oray siya. Mabalin mo lat ti mapan agpasada. Diyak kayat nga agmay-may sa ka iti kalsada. Di tayo laam mo Ang mga nuagulaw ka. Kasano no siksi ka? Unay lakit ti danag mun ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ay unay-unay kan ka. Anya day tangay unay-unay mo ako nam, honey? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagdungong kanya. Kasta ka kumamat iti agbalin to nga anak ta. Siyempre, honey. No kasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta mat ti anak ta. Marigatan ak ngaminan. Kayat kun taginan Ha? Ti anak tanto ti pakalaglagi pa nyo kanya. Iso ti ibatik akas lakasukat ko. Ha? Anya ka din day ta sa asawam, hanay. Intun umay abula ng tikasangay ni Angie. Saan ka din nga isumuti imbaga ti doktor? Panaganak na mama? Wen iho. Agsagana tayo para iti kasangay kan panaganak na. Kasla double celebration na mama. Wen iho. Sorpresaan ta ni Angie. Celebration ti kasangay na kan ti panaganak na. Babaen sa mo ti anak na. Isu mo ti resulta ti ultrasound. Day tamo ti imbagada iho. Babae ka ro ti apo ko. At ganto basit nga Angie tayo. Arkadio, agring ka. Nasakit ti tiyan ko. Ha? Nasakit ti tiyan mo, hanay? Ay, kasangay mo ita. Happy birthday, honey. Agyaman ako na yani. Anek ko, mapanta ni hospital. Talaga nasakitan ti tiyan ko. Sige, tayo nakisagana tilugan. Sublian ka inton madamdama. Apaman amay sagana tilugan. Manang Elisa, pakisagana ti alaan mi di hospital. Wan, umayan! Agyaman nak. Hello. Sinapsapa mo ti mawag barok. Agpaluto ak pa iti sagana para iti kasangay ni Angie. Mama, adda iti libur room ni Angie. Marigatan sa. Anya, agpas ngay iti kaaldawan ti kasangay na? Awan nga ron, mama. Nasapa nagsakit ti tiyan na. Inyag ko adagos dito ospital. Adda jay libur raw. Sige ta umayok di tan. Iyawag ko di opisina sa anak kasumrek. Sige, mama. Urayin da kayaw. O sige, bye. Di kay kumaagladingit. No, anyaman ti mapasama kanya, mama. Adanton anak ko nga ibatik ka na kayo. Anya ka din ay sasawa mo niya. Kaya kuntiyagin na mama. Iso ngayon ka gumag tinagsikog. At no, adda ka sukat. Hindi ka kumagsaw iti kasta, Angie. Saan tayo kumaapagladingitan ti mapasamak, mama? Diyo ka di kayat nga agina na ako. Ijay, awanan ti sakit kan ringat. Agas langan ti magbibiyang kanya. Iha. Mama, medyo nabayagan iti delivery room ti asawak. Barok, agtugaw ka pa'y. Ada maulaw ka mangkit-kita kan ka tumakder kan tumugaw. Agnervyusak matan. Hapay ngay nabayagan. Ay. Isu ka ti daytan ti doktor, mama? Congratulations. Ah? Babae ti maladaga.
Lading itek. Oh, Awan gasat ti ina. anya? Anya! Oh, Ay na! Nakaay-ayat ng ubing ni Baby Angeline. makapareho nga rod, mama. Barok, mapan kami ni Amerika. Ano? Saan mo ko maabaybayan ni Angeline? Kanayon da kanto nga ipawitan iti paragatas ken paradaya na. No sa di naman ti ayan itan ni Angie. Nalabit ang maragsakan amang kitkita iti kinaragsak ti anak may, mama. Ayabam to ni abalayan iti vacation house. Tapno ada kadwayo ang mga sikaso ken ni Angeline. Ma'am, kasanuak ngay mo ton. Agawid ak ka din. Saan, Elisa? Agyan kalata ditoy. Ipawit minto ti sweldom. Ay, agyaman ak, ma'am. Kunaklakit din no papanawon dakon. Masapul ang maasikaso na imbag ti apuko ka ni Angeline. Tapno jak makabasol iti anak ko. Gapaw, iti naindaklan a panagayat na. Kinaykayat na tinangtad iti kasukat na. Uray am muna, nga agpagad ti salunat na nga agsikawg. No sa di naman ti ayan na ita. Ipasiguradok anasaya at ti masakbayan ti imbati na kadatayo nga anak na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.